Ja ovo ne bih kupio za brzo preprodavanje, a razlog nije sama cena. Pravi odgovor je u bateriji. Ring RX2 za 9000 dinara zvuči kao poklon. Dobija se punjač, torbica i pumpa. Prodavac kaže da je trotinet očuvan i bez oštećenja. Ali postoji jedna velika stvar. Trotinet dolazi bez baterije. Zato ga ne možemo gledati kao spreman proizvod za vožnju. Kompletni polovni primjerci se obično vrte oko 20.000 dinara. Bolji i noviji idu dosta više, ali primjerci sa lošom baterijom ili za delove su oko 10 do 12.000 dinara. Zato ova cena nije čudo. Ona je zapravo cena projekta. Nova ili zamenska baterija može da košta oko 9.000 dinara. Dodaj prevoz i već si blizu 18.800 dinara ukupnog troška. Ako ga posle prodaš za 18.000, ti si praktično u minusu. Ako ga prodaš za 20.000, zarada je mala i rizik ostaje veliki. Najveći problem je testiranje. Bez baterije ne znaš da li kontroler radi kako treba. Ne znaš realan domet. Ne znaš da li displej prijavljuje greške pod opterećenjem. Dobra stvar je što prodavac dozvoljava proveru i lično preuzimanje u nišu. To mnogo pomaže, ali samo ako poneseš kompatibilnu bateriju ili povedeš servisera. Moj zaključak je jednostavan. Za običnog preprodavca ovo nije dovoljno siguran flip. Za servisera ili nekoga ko već ima bateriju može biti zanimljivo. Maksimalno bih ciljao 7 do 8.000 dinara. Sve preko toga ima smisla samo ako se motor, kontroler, displej, kočnice i RAM provere na licu mesta.